Subuholi belakho mina ke iposition yami ngu-National Chief of Mobilization lapha kuyilakho ngini ngu-National Chief of Mobilization national underline so simema ke wonke umuntu wase South Africa one South African identity document ukuba eze la kuyilakho sizomfundisa ke ukudriver nokoperator isithuthuthu mahala ha awukhokhi ngisho isenti sikufundisa ukudriver nokoperator isithuthuthu lezi zokudeliver lezi ze-delivery sikufundisa nje ukuyidriver nokuyi-operator mahala uthole ilicense yakho for free of charge ungakhokhanga ngisho isenti uma sewuqedile sewune-license oyenzelwe ilakho ongazange uyikhokhele ngisho isenti uphindeke ube sunikezwa ke manje isithuthuthu ozosebenza ngaso esisha sha brand new from the box usinikezwe yilakho uhambe uyosebenza bese uxosha ikati eziko ubeka isinkwa phezulu kwetafula emndenini wakho silakho siyasebenza siyanimema nonke ke ba South Africans iqualification ukuthi nje ube South African ungabi ikwerekwere ungabi iforeigner eli-legal noma eli-illegal ungabi nje leyo nto leyo iba South African ube ne-ID that is the qualification ebese uyajoyina kuyilakho ube yimember yelakho ngokusemthethweni siyakunikeza amafomu ugcwalise ebese ke ikhozi le for free of charge uyinikezwa ilakho njenge South African sikhipha amakwerekwere sikhipha amazayizayi sifaka ama South African siwakhipha ezitolo isema restaurant isema famine ikwi-delivery lapha ey'thuthuthwini siyawakhipha amakwerekwere sifaka ama-South Africans wozani-ke sizonifundisa for free of charge si-inboxeni tholani iy'namba zethu manikwazi ukuyithola noma thintani ilakho direct nansi ipost niyayibona kune-closing date njengoba bekune-opening date imbila-ke yaswela umzila ngokuyalezela kungekudala siyalivala leli thuba gijimani-ke nizoyithathela ama-licenses for free of charge awukhokhi ngisho isenti underline awukhokhi ngisho isenti kodwa wena uzuza i-driver's license yesithuthuthu uphinde uzuze umsebenzi wokudeliver for free of charge niyabona ukuthi silakho siyasebenza konje ithini iposition yomakhanya kuyilakho National Chief of Mobilization siyasebenza ke gijimani ningalibali ukunwaya amasende nilonile ngisamapipers iswephu gijimani zinja gijimani siyanisebenzela mkhufefe gijimani shit man kade indaba yenu shit man